Evar baş Kurdistan, evar baş bînerên Çarpel Medya, hûn bi xêr hatin bernama me Futbol bi Kurdî. Bînerên hêja wekû dizanin ev em şîrova Futbol bi Kurdî ev bernama me ya sêyem ku em dikin. Kupaya Cîhanê ya turnuvaya Cîhanê ya 2026 di roja 11 vê mehê de dest pê kir û ji wê çaxê heta nav bernama Siyayê em çê dikin, em bi we re ne. Em dixwazin beriya ku em dest bernameyê bikin, hûn bînin bîra we ku hûn Çarpel Medya di YouTubeê de bişopînin, di sosyal medya de bişopînin. Bişopandina we algoritma Çarpel Medya bilind dibe û me derdixî pêşiya her kesî bînerê me zêdetir dibin, bernameyê me bêhtir xuya dikin û tên pêş. Em ji niha de spasiya we dikin. Belê em ê îro jî bi hevkarê xwe bi rêz Alî Fikrî Şix re em ê bernama em ê Futbolê bi Kurdî şîrove bikin, em ê Kupaya Cîhanê ya 2026 ku yek ji mezintirîn turnuvaya futbolê ye, em ê bi hevdûrê şîrove bikin, em xêrhatina mêvanê xwe bikin ya jî hevkarê xwe em bêjin, em her du jî hevkar in, em ne mêvanin. Tu bi xêr hatî? Navxêrê de bî roza qewet beşqire ji bo te jî ji bo xwe jî ez bernameke hêrikber dixwazim keremke. Belê me heftiya bihûrî me behsa lîstikvanê xwe yê Kurd Kurdistanî Denîz Undav kir. Te şîrove kir, te wî hinekî da naskirin û me got me got zîvirandinek û golek û govendek û te wî şîrove kir. Bi rastî jî vê heftiyê ew şîrova te tam li ortê xist, ji 12 lê xist, wek ku te got derket û zêdetir. Denîz Undav aniha yek ji mezintirîn lîstikvanê cîhanê ye û herkes behsa Denîz Undavê Kurd dike. Kurd hey Kurd ew gotin jêr tune lê Denîz Undavê Kurdistanî bi sekna xwe, bi lîstika xwe, bi her rengî bi rastî deng da cîhanê û muhra xwe li Kupaya Cîhanê xist. Ez karim were bêjim Kurd û Kurdistaniyan bixwastana bi milyona reklamê bikin ji bo çanda Kurdî, zimanê Kurdî ya jî Kurd û Kurdistanê reklamê bikin bidin nasîn bi cîhanê. Ez bawerim bi qasî ku Denîz Undav di van du hefta de kiriyê têr nake. Em îşev em ê dîsa li ser em ê bi Denîz Undav dest pê bikin. Bi rastî hemû sekna wî Kurd û Kurdistanî ye. Gotina wî nê dibêje dipirsin dibe tu ji çi xwarinê hez dike, dibe goşt û birinc, dibe selate, dibe lehmecînê dayika min. Bi rastî bi her hevpeyvînekê de hinek Kurdî dixiye bi rengekî. Em kêfxweşin û ez Alî Fikrî te di hevpeyvînekê de ez bawerim dengê Amerîka bû. Te gotinek xweş bi Kurdî gotibû, te gotibû Denîz Undav ji mala Yekderba ye. Ka îca em li te guhdar bikin. Bi rastî golê ku Denîz Undav avêtin ê li maça li hember çawa bêjim Kersaxa Diranê Fîla, welatê Kersaxa Diranê Fîla, bi rastî hunera futbolê bû, hunera gol avêtinê bû. Ji bilî Kurd û Kurdistaniya wî, lîstikvaniya wî nî futbolê tiştekî bêhempa ye. Îca ez zanim kêfa te cî ka hinekî vejîne behsa Denîz Undav ji me re bike dîsa. Spasdarim roza beriya ku ez xusûsiyet taybetmendî û şêvaza lêstika Denîz Undav ji we re şîrove bikim. Ez jî dixwazim careke dinê hinek tişta bînim bîra temaşevan û bînerê me bi rastî jî divê ku bibine abone. Ê ku nebûne abone, ê ku vêga me temaşe dikim bi zindî, divê ku bibine abone ji bo ku hejmara aboneyê tiyê me zêde bibe. û dîsa ya girîng ê vêga ku me zindî temaşe dikin, divê ku me beecibînin. Ev ecibandin jî tiştekî balkêş bixweretîne li gorî algoritma YouTubeê ku temaşevanê me beecibînin, em bêtir weke Çarpel Medya dikevin pêşiya her kesî. Yani ê ku
منا شوبینن جی ایکو وگا یوتیوب دبن بجیج نشکا و درکه پیشیا وان اف جبو چیه جبو زمان me çanda me pişmendiya me neteviye edivê ku em vê alîkariye bikin û em vê hesasiyetê jî nîşan bidin ya siya jî em jî weke we însanin divê ku tiştê şaş devê me derên em hinek agahiyên nerastiya jî agahiyên ne temam bi were parve bikin ji bo me jî ji bo ku em xwe serrast bikin rexnê xwe ji me bêpar nekin rexnê xwe jî bi tundî jî hûn karin binivîsînin rexne serserê me serçavê me em ji rexna sûd vedigirin em bi rexna fêr dibin hîn dibin xwe pêş ve davêjin îca mesela denîzûn dav mesela sereke ya bingehî ew e ku her xortê Kurd ji jiyana wî sûd wegire mînakeke wiha mezin e kesî piştiriya wî nekiriye kesî bi destê wî negirtiye wî nebiriye em bêjin akademiya futbolê kesî peznî wî nedaye û tiştê ku em dizanin malbata wî ji alê aboriyê malbateke lewaz bûye yani di nava bêîmkaniya de xwe ji nû ve vejandiye divê ku em gilûgazna nekin em nebêjin weleka vaye wiha dikin derfettirin na ku meriv bi tiştekî bawer be bi xwe bawer be têxe pêşiya xwe di dawiya dawî xwe digihîne mebesta xwe xwe digihîne armanca xwe ava ji were jî mînakek û vêga jiyandê ye di rojevê de ye û hemû dinya behsa wî dike di lûtkayê de ew e Denîzûn Dav e Denîzûn Dav pêşî ne yekî kelecanî ye em di lêstikawî de jî dibînin yekî xwînsar e çima wiha ye bela ku mejî wî di nava lêstikê de ye lêstik bi kur ve diherike di hemleyê dinê piştî di pozisyona dinê wê were kur û divê ku ez li kur kêsa xwe baş bikim ez bedena xwe çawa bicî bikim yani gelek kes divê hunera pî ya futbol ne tenê hunera pî ye futbol pêşî bi mejî lîstandinê di nava pozisyonê de cîgirtinê di nava pozisyonê bedena xwe ew bike mînaka mezin jî di maça weke ku tî jî dibêjî kerseka diranên fîla çi bû yekî ji nava 10 kesa wiha paseke rast da wî çi kir bi nigê kontrolê tik wiha di ber xwe de hîşt lê gava nigê kontrolê di ber de xwe hîşt ligê lêdanê jî ji xwe vegerandibû got tik lê qikir nava 2 saniya de ku di nava wan 2 saniya de vî karî nekirana û nedibû gol ev çi ye ew tiştek ku bi her tiştê xwe di nava futbolê de ya biduwa piştî gol avêtinê jî weke wan futbolciyên artîst nake qarawar em bêjin singa xwe naxe vaye ez efendiyê dinyayê me û kes ji min baştir vê futbolê nalîze tiştekî wiha nake dîsa pişiklekî sade bi kurdekî sergiran ku kurdekî ku zane berpirsiyariya wî çi qas mezin e tenê li çanda xwe vedikere wê govenda xwe dike dibişire û tev li hevalê xwe dibe ez vêga bahsa van her du xusûsiyetê divê ku pirseke te hebe loma ez disekim na min xwast ez li ser zêde bikim li ser şîrovateya çawa gol avêt min hinek şîrovekarê futbolê din guhdar kirina bi heftiyê de ya ji roja wê roja maçê piştî ku qediya îca digotin hingî ku zanî çawa dilîze wekû te tarîf kir behsa lîstikawî û hunera lîstikawî dikirin digotin wek te tarîf kir îca digotin ji xwe li kelê nenerî zanî bû li ku ye
زانی بو کلل کوی فوکساوی وان سانیانا دل توپ و نگیوی بو پیوی بو يعني مخواست از ویا لزیده بکم بحثا هنراوی و هناندنا چاوا کنترول دکه گشی و متوازی بوناوی براستی فوتبول يعني الاستقبال قالكي متوازية للصحي بله بله يعني قضاء سكاوتينج يعني ايكو futbolistên xwedî huner dişopînin ku ji wan re bi îngilîzî dibe scouting ew jî li van tiştan derin. Çi ye ew tişt? Xususiyata sêyem beriya ku top were balê divê ku pêşiya wî, paşiya wî, keleka wî kî hebe mesafe wan çiqas ji wan dûr e wê dikaribin çiqas müdahale bikin nekin divê ku weke radarekî vana ji xwe di mejiyê xwe de weke dîmen bicemidîne bizanbe ku li kur e Deniz pişiklekî xwezayî vê dike ji xwe yani em wê şiklê em bêjin giyana wî dinêrin ne giyaneke awrodînamîk e ev dezavantajeke mezin e ji bo lîstika futbolê lê ew bi mejiyê xwe xwe bi şiklekî wiha bi kês dike ku ew dezavantaja wî dibe avantaj wekî ku min got yek qet şaş nake yani wê bi kîja piyê xwe topê kontrol bike wê bi kîja piyê xwe li topê de yani top ji kur vedê piyê wî wiha ji hev vedqetin yek kontrol yek lêxistin beriya wî kîl dora min heye çiqas min dûr e wê dikaribin çiqas müdahale bikin di vir de jî dîsa di nivîseke xwe de min gotibû Deniz Undav topê naxwaze wext dixwaze û çavê Deniz Undav lê heremên valaya li qeleştakaya yani di sikakaya weke ku çemekî avekî ku weke robarekî biherike li wan digere wan dibîne ev çima girîngin ev girîngin ku bergirîkerê te nikarin tedbîrê bistînin heya ku ew tê bîra wan û xwe bi rê dikin oho Deniz çûye jî encam jî bi dest xistiye lê xistiye bûye gol gola ew kê jî wiha bû dîsa di wê maçê de wela pêşî ku avêt bînin top ji herkesî şeqitî di dawiya dawî ha nava piyê xwe şeq lê xist bû gol erê ji mala yek derbaye şakmat tolo ji mala yek derbaye û em karin jê re bêjin snayperê futbolê ye bê derba wisa ye ji xwe bi mejiyê xwe futbolîstekî bi rastî dê asta hêrî mezin de ye îro hemû dinya jî wê tiştî dibêje û tiştê hê jî xweşik li kurdîtiya xwe dertê ne bi slogana ne bi duruşmaya ne bi qarewara متوازی و اره di nava çanda xwe nîşan dide ku ez Kurdim erê em wiha ne êdî ez li vir de dixwazim anekdotekê dinê bêjim di sala 2022 berpirsiyara tîma netewî ya Tirkiyê Hamît Altıntop ew jî Kurdekî ji Malatyayê ye haya wî ji Deniz Undav dibe diçe dîtinekê li Almanya Deniz Undav re dike teklîfekê lê dike dibe dixwazî werî bilîzî di tîma ewkê de dibe hinek şert û şurûdê me hene û wan şert û şurûda hûn pêk bînin ez ê bilîzim yani ez dixwazim kêfa xwe piştî gola avêtinê şayiya xwe di nava çanda xwe bikim divê ku ev ji neqede hebe welhasil di vegerê de xwedê negiravî Hamît Altıntop dibe ku Deniz Undav ji alî futbolê lewaze loma gazî wî nakin me dît ku ne lewaze bilingekî gelek mezin e dizane û rêya wî jî pir vikirî ye yani Deniz Undav dizane ku ji kur hatiye ji kîja şert û şurûtê dijwar hatiye ew mütevaziya wî ew sergiraniya wî ew xwedî karakterê xwedî prensîp jî ji wir tê bi rastî jî numuneyeke yani pir bêhempa numuneyeke ku
وهذا هر تشتي سوارتي بهر تشتي خواه كرد و كردستانية كردورية تمثيل دكه وأز قالك شانازم بوي يعني بوي جاوي خو بشتي في أمري من كردكي ديك و بقادا ناونا تبين ده من بچاندا من temsil dike و بچاندا من جي تيكيلي ديتينه بحمو دنياي ها از ايغا vega çavê xwe bigirim bi rastî bi çavvekirî naçim lomaz hewqas şanazin bi denîz undav ve. Belê me got bi milyona pera bidin em nikarin çanda Kurdî û qesî xweş ya Kurdistanê û qesî xweş bi cîhanê bidin naskirin. Dixwazim tiştekî li vir bêjim denîz undav behsa wî gelekî yani pir xwezayî Kurdbûna xwe derdixe pêş bê ku pesnê xwe bidê, bê ku forsa xwe bikê, bê ku tiliyê xwe çêkê, bê ku li sehê tiştekî ji bînerar bikê, ji terefdarar bikê, bi sekna xwe bê pir xwezayî tev digere Kurdbûna wî û Kurdistanbûna wî loma derket. Dixwazim tişkî din jî bêjim ku miro mere çawa tev digere çi qesî giring e temaşa bikin bînerên ya jî terefdarên Norwecê. Tiştekî pir ecêb e. Min heta niha nedîtî bi rastî me cara din jî behs kir tiştekî bêhempa bûye li ser medya bifikirin meclîsa wan yanî kesek min heta niha şîrove nehatî guhê min ku bêjin Norwecî çi qas nasyonalîst in. Wira bi şiklekî şêrîn şova xwe dikin bi şiklekî kesekî tawanbar nakin bi şiklekî kesekî naêşînin şova xwe dikin bi nazikî terefdariya xwe dikin ya ji rola xwe nê terefdariyê dikin û denîz undav jî bi rengekî ew jî Kurdistanîbûna wî xwezayî derdikeve pêş bi profesyonelbûna lîstika wî. Rast e Roza yani gava ku jê pirsîn divê dinyayê kîja xwarin hestikî karibû bigotana Şûrsiya, Japonya û pîzaya İtalyana û nizam goşt çêkirina Amerîkaya goşt û birinç salata û îsot yani ev hişmendiyeke neteviye siyasetmedarê me vê tiştî fêm nakim ew hê jî dibe top karûbarê ew kaya navê çi ye berradayî halbikî futbol pêşî alavên hişmendiya neteviye weke ku te anî girê da binê Norweçî çi kirin hişmendiya Norweçîyê derxistin pêş ji Kurd jî derxistin pêş ji dîroka xwe derxistin pêş çi kirin rabûn weke modelekî bêrkişana keştiyê anîn beriya bêjin 10,000 sal berê ya jî 600 sal berê anîn îro nişanê herkesî dan û herkes jî pê şanaz bû ve kes jî bîra neke hişmendî ev e hişmendî nasnameyekê ava dike û îro kî dibêje bila bêje karûbarê popüler yek ji wan futbol e û ev futbol bixwe nasnama hişmendiya netevî weke nexşekê herro dihone. Îca dixwazim dîsa parantezekê li ser şîrova xwe a terefdarê Norwecê bêrkişandina wan ê ser avê mebesta wan ya jî ji dema vîkinga ku teamwork çi qas giring e tu bi tena xwe bêrê li avê xwe çawa ye û bi yek dengî û bi yek carê tu bêrê li avê xwe çawa ye û di dîrokê di wiha serketine li hember avê li hember dijmin kabê çi bi dîroka wan du dirêj e yanî di vir de hîn jî heye mesela teamworkê mesela di karê hevpar de ye ku bi hevdû re mero em dibêjin Kurd ji hevdû re em dibêjin em bi hevdû xurttirin em bi hevdû xurtin em dibêjin em bi hevdû re yek bin xurtin di vir de Norweciya bi rastî mesajinê pir xweş mesajê pir xweş didin bê ku kesekî bêşînin bi nerîna min belkî jî ê ku hinek li ser xwe bigirin bêşin ê ku xwe qure dikin lê bi min mesaja wan gelekî hêja ye
بله ام سر دنیز انداف هناك تشتedin بيجن يا ام هرن اندن Her الاستقبال edin, şu herkes dibêje, herkes dibêje, herkes zane. Em edinê hewqa derneketin pêş, em wan ji derxine pêş. براستی دنیز انداف از خوازم وی شروژی بکم یعنی دنیز انداف هم لیستیک فوتبال پروفسیونل نشان داده و هم جی کفامه ماگازین تینه یعنی وقتی بیم کفامه تماشاوانین فوتبالی طرفدارین فوتبالی کسین کل سوسیال مدیا تماشا دکن یعنی تکوه دکی به موزیکا کردی برنگ کی موزیک گووند و هر کس گووند دیگر یعنی کردن اروپین هر ولات گووندا دنیز انداف دکن و گووند جی گووندا کردستانیه مخواست براستی از وی بجم یعنی هم فوتبال پروفسیونل و هم جی شو دجی خواده پر متوازی خوش بله ام هرن پشت دنیز انداف هجای گوتنه که ام بحثا هر دو دل استقبانین کرد اندن جی بکن یک جه کلپارز کردیه تیما ایرانه علی رضا بهروند هیویدارم بیروند هیویدارم راست تلفظ دکم علی رضا بیروند و یدن جی مرخاز دوسکی فوتبالیست تیما راکیه و جلیستیکا مرخاز دوسکی براستی کفشت بکو پرورده یا فوتبال اروپی گرتیه او ترموی یا جی فینسه و شکلوی لی خویایش خواته شیروه بکه بهتر فوتبال ناسه مره بیجن ایمن استانه طرفدارم و تماشاوانم فوتبالی ایجا ام هنکی اجمر بحثام بک اجبو علی رضا بیروند از لناوی دنرمش بو از شاش تلفظ نکم بیروند از باورم علی رضا بیروند تیما بلچیکا دما کب تیما بلچیکا لیستن ایریشک یعنی علی رضا بسر خواه کلا دپاراست هما بسر خواه کلا دپاراست زیده 8 شوته که دوی ابو بونگول علی رضا ام بیج وقت پهلوانا خلاص کر یعنی ناو دا بچاوا یعنی یک جه نافدارترین و جیرترین کلپارز فوتباله که به دست خواه به حمیز خواه توپی خلاص تکه کنا بگول تو لسر براستی پر بحثایی بخاصی هما بخاصی دنیز انداف نبه هنکی بحثاوی جی گلکی بو جیربوناوی و چاوا بسر خواه براستی چی کلا جان کر و چی خسی برخواده از خوازم تو هنکی وان هر دو الاستقبال کردی شروع بکه تبره جی شروع کریه براستی خوش دلیزن که تو چی دبیجی Spaslarım Roza. Yani min navê Ali Rıza Beyravend sala 2018 de dîsa Kupaya Cîhanê de belek û qaleparêzê Îranê bû û di maçekê de bi destê xwe topê qedirê 7 metre bi dûr ve avê doma bala hemû dinyayê kişandin û dûre çalakiya wî dûre pehlevanîya wî ku qadê de çawa gola diparêze derket holê û hemû dünya jî navê wî bihîstin yani belek o weke dewletekê ambargoya dinyayê li ser Îranê heye loma hewqas navdar nebû ev jî bêsuûdiyeke wî ye ya rastî lê çîroka wî pir balkêş e çîroka wî weke çîroka Deniz Ündaf bêminnetiyê ji holê radike yani kes bira nebêje wela bira hinek werin rêj me re vekin bira hinek werin torpîla ji me re çekin bira ez bi bartîla nizam çi bikim nizam waye pêşiya me digirin weş xwe dijminê me nahêle nizam çi yani ev gotin hemû pûç dibin li hemberî çîrokan van her dû lîstikvana ku em dizanin ji xwe Ali Rıza Beyravend yani şivan bûye şivantî dikir bavî wî netxwest ku tobe bireve yani ji gundê xwe direvetê Tehranê li wir cê razanê tune ye diçe li camiya radizê diçe li ber devê qulûba radizê diçe paqijkirina ereba dike diçe di atölyeyên tekstîlê de dixebite yani di nava rewşeke dijwar de jiyana xwe didomîne lê ji tiştekî bawer e ji xwe bawer e ji hunera xwe bawer e dizane ku fersend derket û vê fersendê pêk bîne rojekê fersend
dertte û ji we rojê de jî Ali Rıza Beyrawand pêş ve dibe û derdkeve heya qada tîma neteviya Îranê û weke ku min got ji 2018 vir de jî qelepareziya tîma neteviya Îranê dike û weke ku dîsa te biniya wê xêz kir yani di maça Belçikayê de li hengê ku derkete pêş ê ku İraniya ji wê tengasiyê derxist ew bû tenê bi serê xwe di ber xwe da nehîşt ku top tekeve qalawî dîsa weke ku te jî got qederê heşt şûtê ku wê bibûna gol bi saya serê wî nebûne gol bi şeklekê wan qewirand yekî wiha ye divê ku em van însanê xwe ji bîr nekin em van însanê xwe weke mînak nîşanê wan însanê me yê dudulî wan însanê me yê ku bê alîkarî xwedê negiravî nikarin tiştekî bikin em çiroka wan tu midayîm wan re parve bikin weke te dîsa got Mêrxas Doskî ew futbolîstekî wiha ye ku weke nimûne ya jî weke çê weke stêr weke tavê di nava tîma Iraqê de kesê ku Ewropayî yani kufşe ku bi ilmî vê lêstikê fêr kiriye ew bixwe ye yani dizane wê çawa bisekine dizane wê çawa pêşiya rakîbê xwe bigire dizane wê top kur ve biherike û gava ku bi topê re jî dibe yek ne wiha ji nişka ve ji dil ve bi mejî dizane ku wê bide kî wê baz de here kur wê alternatîfeke dinê çawa ava bike ji xwe kesê ku ev xusûsiyet ev taybetmendiyê futbolê dizanin dibe erê ha ev lîstikvanekî kemilandiye ev lîstikvanekî saxlam e em karin bi vî lîstikvanî di wê pozisyonê de em karin her tiştî bikin nava tîma Iraqê de kesekî dinê di mejiyê min de ev hişmendî neafirandin mixabin Belê rojnama Swêdiya herî mezin meqilak pir dirêj li ser Ali Rıza Beyrawand nivîsandibûn wek tiştê te behs kir û bêhtir berfirehtir behsa jiyana wî kurdiyatiya wî parastina kelê û di tîma Îranê de berfireh li ser sekinîbûn ciyekê me bi kêfxweşî xwand bi rastî û bi serbilindayî belê em divir de em nexwendane mesela dîsa ji behsa 2018 dikim The Guardian ya Brîtanyayê çawa dibê Swêdiya nivîsand û wan jî çîroka wî serî heya binî tevlî wê êş û ezayê hemûya nivîsand lê em naxwînin yani bela futbol karê beredayî ye yani Nam bername futbolê çê dikim rastiyê min ji berê ji futbolê hez dikim taybet jî Kupa Ewropa û cîhanê ez ji nêz ve dişopînim tenê bername çêkirin niha bes futbol ji bo min ne niha ez di nav futbolê de mezin bûme yani hez dikim ji hezkirina ji wek min got ji her du kupaya taybet ez dişopînim û jê hez dikim belê tişkî te got Îran û pirsek din nedixwazim mijarekê vekim ya jî ji te bipirsim tiştê ku balkêş ku diqewime li Amerîka wek ku hemû bînerê me jî dizanin Amerîka piştî maçpek de tîma Îranê diqewirîne hemabêje û 24 saetan beriya maçê jî nikarin têkevin nav sîronrê Amerîka pirsa min ji te Elî Fikrî gelo futbola cîhanê FIFA bi rêve dibe ya Amerîka bi rêve dibe ev çi hal e ya jî Spasdarim ji bo vê pirsê bi rastî ev pirseke gelemperî bû pirseke girêdayî futbolê ahlakê futbolê etikê futbolê ev gotinê ku vêga ji devê min wê derên neparastina rejima xwênxwar rejima ku her rohyekî daletqine dikuje ne parastina rejima Îranê ye em parastina ahlakên futbolê hukukên futbolê etika futbolê dikin divê ku ev organizasyon ji alî FîFAyê bi hatan rêvebirin
و برنسيب وحقوق فيفا سر كاربونا لكفشكو فيفا اف كاروباري خو اف كريه دوري امريكا كريه امريكا رادبه تيمانه تبي يا ايراني بريا 24 ساعه ناخنابا حدود خو وماش تقدجي دنابا 24 ساعه دليكوش ديشاج نابا حدود دري يعني ماتش الامريكاينه دليكو آمده بونا خو لوربكن اف گلک گرینگه جو آلی هوای گلک گرینگه جو آلی بجنا قاما گیای کس گرینگه جو آلی روای گلک گرینگه مرف هینی وی اکلیمه دبه نظام اکلیم چی بو بردی ایکو دزانم برام بخشینن وانا جوان محروم دکه افنای قبول کردن جو آلی احلاق فوتبوله به ما بستامه نكو ام ايراني تيما ايراني باريس نا تيما ايراني تم دايم تمثيلا ايراني تكه و تورا مجي هفنا مجي الحنبري دولة ايراني كفشه و ام دقيقه جي دفجوي برنادر ام برتكا خنشان بلت هردم دي بيجي فوتبول نتهني فوتبول لو ما انا هم في برنامج شي دكم براستي فوتبول نتنه فوتبول سياسته فوتبول چانده فوتبول هر تشته یا هر تشته فوتبول ایده لور فوتبول سیاست تهولی هن جبلی ویا کت ما دست نشان کر ایرانی و 24 ساعتان بلیت چقص بهانه امکان طرفداران ج ماچه که هرن ماچادن رویتی کولکتیو ترافیک همو تشت امریکا وره حسان نکری وکل ولایت دن چه دبه یعنی گلک رخنه دبن حاکم نخستنه ویزا ندانه گلک تش لسر مدیا چه دبن که ماسیا آماده کاره وی تورنوای نه که مرد یعنی جیه گوتینه یا جیه رخنه براستی که امریکا هند تشتی خواه ارکی خواه پیک ناینه خوازم لبر ملجیه که خواند از نزانم راست آننا مبخشینن هگرنه راست به ام بنارن کچاوایه دبیجن فوتبولیستین آلمانیا جه پریما خواه جه حالیه خواه گوتن امی پرا بدن طرفدار خواه باسا $600 نظام چه خاصی دکرن کو اوی بخواه حالیکاریا طرفداری خواه بکن جه پره خواه از نظانم چه خاص راسته ملجیه که خواند لازم نپشت راستم که راسته یعنی حتی که حتی که لیستگوانا گوتی برای طرفداری ما امکانی وان چه ببه هنگی که بلیت بهانه که او کاربن بشداری ماچه وان ببن یعنی گلک که ماسیه و تورنوای هنه جالیه آماده کار ولاتین آماده کار است خوازموی بیجم يعني راحت ناكش طرفدار راحت ناكش تيمار وجولاتاره يعني راسته فوتبول مقابل لحمو الدنيا بويا كاركي اندستريال لو ما ايكو في كاري دمشينن وكتجارتي وكصناعيه دو كاري خونه وها لينر ويتشقا برقصان چكن و ديسا بلاكو كاركي اندستريال futbol و siyaset tüm daim dınava hevde buye. Ev kesek u dibe futbol işte gidene siyaset işte gidene bavar bken ku beter siyaset dınava futbol de kartinin evin. Da asli kodajı kesne kare futbolu u siyaset şahla katine ev işte ki ne hesane ne mümkün eşi. Uçurokatejı go raste ne şesat euro همون مصرف 600 آلیگری خواه فوتبالیست تیما او که جبریکا خوش کیسه خواه او کرن ای آلمانیای وان جی که آنین جیه کی ور حاصل اف جی مگازینین فوتبولی بيجمان بلي امورن سر ميسي حمود دنيا بحسا ميسي دكه ميسي تشغولا فيت تشهيجان تشاندرينالين بلند بو دماچا جزایر 3 گل آویت و از بارم هتریک کرد و دماچا دویم دجی 2 گل آویتن آوستوریا
تبلی وانا ده همو کپای ده وان گولک و جاری آویتن بو لیستگوان زیاده تر گول آویتیه از باورم بو 18 گول هنا کی بحثا مسی بک بله yani galiba bahsa hususiyeti Deniz Ündav dikir hususiyeti ki Messi ji Deniz Ündav zedetre evji çiye evji belaku giyanav yani bedenavi aerodinamike ere kampotele bazaye u her du piviji pır hünermendim yani dxuyne لێدخە بە هەر تشتی وەکێک و سەمفۆنیەکێ ئاوا بکێ بەریا هەر تشتی مەسی ئەرێ بە مەژیە خۆ تۆ بکلیسێ کەس نکار لە یانی کار بکە دەزانێت و وێ کەنگی لکر بە تۆپێ ڕێ دیسا لەقای هەف ببێ جانا ئەم دنێرن و مەسی نەدناوا لەیستکێدێ شکلێکی ئاختیف لێ ئەم دنێرن و وەکە ڕادار بچاوێ خۆ هەر دەرێ وها بچاو دخە بەر بچاو دخە و دزانێک و وێ پۆزیسیۆن vî şiklî biherike diçe di ciyekî wiha krîtîk te tevlî vê pozisyonê dibe muheqeq xeternakeke mezin ji bo rakîbê xwe çê dike ya gola tanêje ya jî wan şerpeze dike û emrê wî jî waye 38 qediya neheneke kupayek din ve tu nebez bawerim. Yani ejil ve bawerim. Belaku yani pişeya futbolu pır zahmet. Yani divek meriv zinde be, meriv bakavet be, meriv bin fre be, bina meriv zu neçike, berxwede bide u rast بفكره او جي تيرناك دبي اف فكران دين دي حمان دمي دي حمان ثانيه ده راس ولا تطبيق كرن يعني دي تبي شيء ده تشتكي وحاب الزحمه تنيه فوتبوليستي تشتكي وها لو ما از راحتي دي بيجم ايرو دحمو جهان ده نوا 8 milyar insan عنده سركه فوتبوليستي هيري خود هنر هیری خودی تایبەتمەندی مەسی بخۆیە وەکە کوتەگۆ ماچە جەزایر دە سێ غۆڵا بێت هەتریک کرد ماچە ئەوستوریا دەک و ئەوستوریا ژ نەحەنەکە یعنی ئەوستوریا راهینەری ئەوستوریا رافناتنیک ئیرۆ ئێک و فوتبۆلا ئەڵمانیایê ji nû ve înşa kirine yanekî wihayê وهاي هلبت ميسي هي وهلبت تدبير جيبو ميسي جي تدبير قوي استندبون لبسا ميسي جنابا واندركت دوغول قابت وريا تيماخر ريا أرجنتين ذكر بله والحاصل أمورن سر رونالدو دماچا أوزبكستانê de golavê tu dilê xwe rehet kir bes hêlak bibû Tu çi dibêjî derheqê Ronaldo de ew jî ez bawerim awînî dawiye kupaya wînî dawiye lê bi rastî hêlak bibû yani diyar bû Ya tiştekî dinê divirde heye mesela ev gavam tîma maçên Arjantinê temaşe dikin em dizanin ku hemû lîstikvan pir bawerin ji Messi û Messi jî wan hêvî şikandî yani hêviyê wan naşkîne tiştek ku dikin tê lê di tîma Portegal'de Messi por Ronaldo êdî weke yani êdî karî wî nemaye yani weke ku ji bo rêzdariyê di wirde ye yani em dinêrin ku lîstikvanê dinê jê hê çêtirin û bi rastî jî biya xwe dikin di hinek pozisyona de di maçên Arjantinê de ne wiha ye di maçên Arjantinê de çavê hemû lîstikvana li Messi'ye li Messi digerin lê ê Ronaldo ne wiha ye û Ronaldo jî ne Ronaldoyê berê ye yani bi rastî jî hepkî hev ketiye mesela dem de yani gerek nava hinek saniya de li derekê be ev jî vêga 40 saliya xwe diqedîne ew Tirk dibe esnek
yani vezelandina listikvaniye hunda kiriye Ronaldo. Le Portegalî çima wî dîsa dajo nava sahaye mehe fêm nekiriye. Ez bim şko ji ber rêzdariya wî ye, yani ji berek nava dîroka tîma Portegalî de êk hêrî zêde wolavêtê ve hêrî navdar e, weke mîrata xwe bi wî şeklî ciyê xwe digire di nava tîmê de. بله ام ورن سر تیما ترکی te behsa bername din de te behsa te bi rastî te xwe şîrove vekir di çi dilawazim û divê li çi bifikirim îca tîma Tirkî gelekî pesnê xwedan û xwe derxistin eş û ezmanan ferqa tîma ev e ha min gavka din got ji bo temaşevanên ji bo terefdarên Norwecê ferqê yani merov gerek pesnê xwe nedibû qesî û serokê Federasyona Tirkî digot em ê kupayê bînin Tirkî û ew kupa ame ye û gotineke werê bi quretî digot ku biz bîtî demeden bitmez ya jî heta em nebêjin naqede lêbelê tîmê cîhanê hem yani lêbelê tîmên cîhanê hem gol avêtin wan û hem jî wan destvala vegerandin til ser vêya çi dibêje rastî şoqek mezin bû ji hemû Tirkî re ji siyaseta Tirkî re ji civata Tirkî re herkes li piştê erdê ket îca tilwêrek hatibêje çawa bu heftiya bihêrî ya jî Yani divek merê pêşî vê tespîtê bike nijadperestiya Tirka çavê wan kor dike hemû dinyayê ji xwe pê ve ti kesî nabînin dengê wan tenê diçe guhê wan û ji wê dengê xwe bawer dikin şert û şirût çi ne çi nîne wan nan deber çavê xwe û ji xwe wiha olandan xwe qure kirin kibra wan derket holê û bi rastî jî ev kupaya cîhanê bû derseke pir mezin yani wan rezîl û rûswa kir ne tenê şerpeze kir rezîl û rûswa kir yani ne puanek standin û ne jî golek avêtin hewqa spetnê xwedan weke tu te got serokê federasyonê ji xwe got te kupaya me ye ji me pê ve kes vê kupayê heq nake em ê vê kupayê qezenc bikin em ê vê kupayê bînin Ankara'yê xwe de negravî bibine anıt kabirî û wê qebra xwe de Atatürk jî kêfa xwe bîne yani mesele birbûn heya wê derê lê vê dawiyê de vêga di nava rojeva futbolê de nexwastin ne ji bo Tirka ji bo tîma İtalyan û ji bo tîmêk û Fransayê weke Fransayê weke van Britanyayê ê ku siyaseta koçberiyê hê hepkî vezilandine hepkî vekirine dev ji nijadperestiya xwe berdane ew kesên ku derva ve tên wan jî nava xwe de dihewînin dihemînin û em pêşketin dibin pêş vedikevin mezin dibin ser vê gengeşiyeke mezin heye di nava rojeva futbolê ya hemû ev de Tirkî tenê Tirk û xwe bi diaspora xwe ve girêdane yani ji nijadperestiya wan işte weke Deniz Undav weke em bêjin Mirxas Doskî weke nizamçi bela ku tüm daim Kurd û Kurdistanê red dikin înkar dikin naxwazin di civaka nava civakê de derkevin pêş ev jî yani xetayeke mezin e xeternakeke mezin e ji bo wan lê tiştek ez ê bêjim ev 100 salî futbolê dilîzin rojekê li ser futbolê xwe nefikirîne gelo em kîje şaştiya dikin gelo em ê çawa bikin futbola xwe pêş ve bikin na rekabeta İstanbulê nava xwe de ye rekabeta Galatasarayê Fenerbahçe'ye Ağılbeyî ha ho yani ji wir tiştek de nakeve Belê tu hemû maça te temaşe dikî ez barim te hemû maça temaşe dikî gelo ji alî şêwaza lîstika futbolê tu guhertin diqewimin
یا جی تو دکاری جماره نکی بگوتن نکدن بیجی فوتبال بر بکر و دیچه يعني براستي حياج دستي متى از حمويا خوازن تماشا بكم لي والله پر زحمته جانا هنك او كنا بشي نكار مانش تماشا لي دورا ودگرم تومار كرناوان تماشا بكم فكري كنو هي جبو برساته ميناكا هيري جرينج ماتشا فاسي وبرازيليا يعني زانم برازيليا توبك رومانتيك توبك artistik, topeke estetik dileysin yani ekola vane u tumu daimji erişkerin le fas bergiriye ke u ha kirku rahayvan darhast dure medhenik maçı dire de mesela maça sene bergiriya Senegal bergiriya Gana bergiriya embejin Hırvatistan mediku de nava futbolê de pergala bergiriye hep pêtir bi pêş veketiye. Yani bergirîkerî di nava xwe de xwe honan diye û ciyek wê lê bisekinin û wê çawa xwe biqefêlin. Yani wê çawa rê nedine rakîbê xwe divir de pir hoste bûne. Pırvostabune. Muhakkak gava ku bergiri peşkeve eriş levazdı be. Bela ku futbol erişi uç bergiriye pekte. Le ez keyf hoşum ku bergiri hevka peş vedkeve. Bergiri peş bikeve mecbur ve erişi le çareseriya bigare. Ha evjî pêşketina futbola hemû dünyaya ev her du wiha hevdeh didin loma bergirî weke bêqusûr weke makîneke mekânîk dixebitin ez jî rêzdarim yani ji vê evkê fêrkiriyê ji vê tetbîqatê بله لسر در حقیقت هن ماچان ده لسر ماچا هولندا و سوئد نرینه چنه او چا قومی چهات سری سوئد ایشه ماچا سوئد و ژاپنیا هیه از بارم وکه ببینن و هر دو جی در کبن یعنی و سوئد نب سرکفتنا خو قزنج کرنا خو به وندا کرنا یدن در کفج گروبا خو بسركبه وماتشا ألمانيا وإكوادور جي هي إيشاف كامل دنيزي خوا بنرن قولا كتابك ود بيجن لاو كيما أمي بنرن فوتبولاوي بكيف خوشي لسر ماتشا هولندا وسويد نرنت تشاوبو يعني بري أو قص جول عبتن تونسي ودور جا وقص بقاسي جوليكو عبتن جي خوارن جي هولندا هل بت هولندا يعني جو وقتكو از فوتبال دزانم از هولندا تیمکی جیر زانم ده فوتبال ده تیمکی براستی بگوتنا ته تجارنا بیجی توتال فوتباله yani seri hatta beni futbolu hoş dilizin mero rast beje çi bu maça futbol Svediye ve Hollanda şirovata çiye yani rastı ez nel benda işteki bu habu yani evji belaku de maça Tunus'de meti yani goy kerese ne na telaffuz nakim u İshak Alexander İshak ne navevan her du futbolistçi Premier Lig'a İngiltere'ye diliysin. O hani kedine şey hani yani müdgoye lestikeke honandi ere dibek u Hollandi juan çetir bin le havkas ve perişan ne bin havkas ve şerpeze ne bin u tektüneke havkasımızın ve de neke be hole le medit ku Süvet veke ku edi balawe neser futboleye yani وكان تذ بالا سويديا سر كاركي دنيا من أو ديناميزم ندي dedi listika Svedede yani tek şey kesi ko aciz nekriye yani kesi ko insyankar ya çavadı be yani mümkün ulan filan ve amlverin وها بجاش
جوش برتق كسي تشتكي وهان نديت يعني وكاكو روشا قبول كنا يعني ام وهانا شو ازبل شكرنا باونتن يعني روحي خزن شكرنا وي ماتشي خيانه دبو براستي قد ندبو لو ما دبيم اف تاني بوين ماتشي نايشرو فكرين دفيكو بشكل سوسيولوجيك جي ام خب قفزينا ننتشدني ام مراجعاتي وان بكن وان زاننا بالنباهف داكو امكانو ذي ماتشي شرو فكن چما سويديا دفي ماتشي ده اوقاس برح اوقاس بغيرات اوقاس سيست وهوقاس بيجن ببربسياري تفكرتن يعني ببربسياري كه برمزن بو وعيب وشرب وجسرناوي سويديا زاننت همولاتي سويديا لا كربان شروفاك بدار كربراستي اتهمها مع عيني شروفاي جات بكردي دبيجه تشتكم بسويدي خواندي وقهدار كري بشتي وحيس كري من اجي وك كردك سويدي اجي قال لكي البركتم ماتش زندي تماشاكر تشتي هري بالكش شواك ماتشا سويدي بو بهولندار هم ایواری بو ساعت هفته ایواری بو یعنی او روش خوانا راوا لور هاوینه ایجا او ججنوانی هری گرینگا ساله نیوروژا نیویه هاوینه یعنی روز و شف دبیک روناهی یعنی دما روناهی دست پیدکه و اوجی اینن وی شوی بو و پیروز دکرن و بچی کیف خوشیه هر کس پیروز دکرن بکیف خوشیل بنده بون اوان دگوت که خی به وقت ماچا تونسه به اجابه بنا هنکی شوق در باز کردن این وقت تگوت یعنی گوتن هون لکبون ماچ هبو جلستقبان هر یعنی ماچ هبو هولندا و بو هولندا ماچ لیست هون لکو کسحیبون بچکی هم yani listekek performansek pır lavaz nişandan براستی سویدیا pır lavaz yani خاص erişker o jir de maça Tunus'ede o berovaji ve de maça Hollanda'da ya ji kalsiya Suediya bu ya ji jirbuna Hollandiya bu her duşu yani بله ام هدیه دیتن دویا برنامه خو مشیروواک خواند دبیجه هم بحثات اشتی خوش دکن هل بتشتی خوش دبن که ام بحثات اشتی خوش دکن يعني هر چند سال جارك الاستقبانك كرد او قسم توازي او قجير ياجي حش الاستقبانين كرد دكوبايا جيهان دكوتشافي جيهان السر جي كمين مزنترين كوبايا تورنوايا فوتبولي دليزن ام كيف خوشم بيغمان ويا هري خوش حتى انها performansa جي هري بلند يعني ده هر ماتشه ده او در ده کذن پیش ده هر ماتشه ده مدیا جهان ده دنگ ددن ام كيف خوشي بحثوان دكن ما دست ما هناك بحثا تشتي نيجاتيف جدا بن يعني مثلا سياسته ومثلا نحقياك للطرفدار ده بحثا ويجي كر انا زانم وقت تشتي خراب بيجو من قالك تشتي خراب دبن ل هر دواجي بقاسيكم قاربنا شروفادك اللي ام نقطه كو ام دخوازن بور بار بكن هرد بجيرن و بور بار بدكن شروفادكن ام سپاس جبوكو هون لما تماشا دكن فوتبول بكردي ام بورا بن حتى ترنوا بقد حتى نوزدي ترمه ام بورانه وبشتوي ما يجي فوتبول بكردي بكردستاني ام بردوام بكن بلكي نحفته جارك بلكي دو حفته جارك بلكي جارنا ما هي جارك بلي هرمي برنامه فوتبول بكردي امي بخوازن بردوام بكن لدي ساز بين براوه بينرين چارپل مدیا مدسپک يعني براوه ما بشوبينن لما تماشا بكن هون ديجيتال لما تماشا بكن هجمار خياده به مدردخين پیش جيه كيف خوشيه كون ما بشوبينن وهر وها ريتنج ما جبلند بن براستي يعني ام خوازن جودا خواز دكن ما بشوبينن ام وقت ما قلت ام جبوا ولفرن وام بهفرا خورتن تماشا طرفدار نروژ تماشا بكن بچاوا بيك دنگي بيرادك شينن وبيك دنگي دبجن رو بهفرا ام جي برنامج فوتبول چه دكن ام اليكاريا جود خوازن ام جنهاد سپاسیا ودکن هبیدار محفتیا وره ون 10 قات زیادتر لما تماشا بکن و 10 قات زیادتر جی
ما بشوبينن ام بهيفينه ام سباس دكن جبوه قلت تاني داوي فكري بلي يعني مجوك كنت ليبورين تخازيكو ام برنامج فوتبولي تشيت كنا برا حيا إيرو أو كسيكو فوتبولي إهمال كرنا برا أو ليبورين خوش ما بخازن فوتبول ترحكي جيانه وكرشيكو بالا قلدك شينه كرشيكو قال مثلا يا خو بري خو سرمایه خو تکلی خو دورده بيكتينه و قلد ناوا تماسك ده قال ناوا شیورک ده ایرول باکوری کردستانه همه بیجه سیاست بهتر بحثا فوتبولی تکرین اکتلی خودی داره و فوتبول خدمات داده لیکو تلی خودی درنه ولا وید دسته او کسی کلی خودی درتین وید دسته وان داره لوما اخافتنا ما یاجی برنامه ما سر فوتبولی نتشتکی براداییت تشتکی گلک گرینگه و دوی مسئول بیکاری یعنی خدا نگره او کسی خوش رزگار گرنا کرد و کردستانی بر بسیار حسبینن دوی کو او بجوشکی بر مدورن دوی کو او گاوه که مزن باویجن و دوی کو او ورن بیجن والا حیا ایرو مجبیره کردو نهاد و هشیمه لما ببورین ام درنگ خاطن دکا امی کاربن بهره چی کاری بکن والحاصل داويش اديسا تخوازم جي تماشاوان على تشتكي بيجم قالي تماشاوان الهيجا بنيرين عزيز ايكو فيغا مزندي تماشت كان براش الكرام اخويا ما بعجبينن او دبي بيلتكك عجبان دني هي كون بعجبينن الغوريتما يا يوتيوب ما هي بيتر درتخ بيش جبوتشي جبوكو گهدارن کرد گهدارن سوسیولوژیا کرد آنتروپولوژیا کرد شو بگم بحثا وانگشات کن یعنی بنر جدوی ما هیو که یا analizin tekniki heyder neketine erevi derin bela kupajı heydi de ser esası xwe çi esas Avrupa'ya ve embejin Latin Amerika'ya kevir bişke ve برازيليا وره و ارجنتين وره دبي كدنيجي وره ج افريقيا كبر بشكوي فاس وره و ايروب وبكير وره و جابونيا وره اساس او قبا مزن ايروبيدي يعني برد بريطاني فرنسي برتغالي نظامچي و نباهف ببنه پیش پازه هف هنگاوی فوتبول درکل سر اساس يقه دوان دمادجی امی شروعین تکنیکی جی بکن دوی برنامه ده داکو انفری وی پیشه ادوین پیشه yani aboriya futbolu gahaş diye trilyon doları nehaneke hani tene necbo danasine tene necbo hişmendiş ali abori veci havkaz pişkeke mazın da afrine والحاصل مقالك دريشكر اجد بيجم بخاطري وين مالا وابك وين ما قودالي كريت بلي ام هاتن داويا برنامج خو ام سباسيا ودكن جبوكو هم بمربون حفتيا بيدي سارو جابن شمي ام بهورانه لچاربر مديا لبرنامج فوتبول بكردي سباش بول مت مشاكر حتى جارك دن بمينن د خير و خوشيه ده ايوار باش كردستان